Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Aceh yang lun sayangi, lun banggakan, lun cintai, nyo lun di sela-sela kesibukan di Bandara Soekarno-Hatta tengah lun jemput gure. Jadi nasi dro tungku di Aceh kagak pemale tungku-tungku lain. Nyo payah lun perno bacut. Sayang lun kalian gaknyan. Gaknyan hana sadar-sadar, gepikir gaknyan kabih malim. Gak komentar ke lun. Hana gedepu bahwa diliket long nyo gure-gure raya mandum. Man hak urang nyo hana galak ke. Hana ken level urang nyo ya komen-komen bak Instagram, bak TikTok. Gure-gure lun di Aceh nyo urang yang malim. Ka, nyo nasiro tungku, ka behe ya komen ke lung. Ya komen isan biren. Ji baru ijit ibaca tabo hadis, dihafai salah pula alam makhrajal huruf. Galam lum bahas asbabul urut dan lain sebagainya ji. Kalau lum bahas perawi dan lain sebagainya. Tapi nyo ke masalah bahas agama, lum pernah rakyat Aceh yang manteng hana mufum, yang kamu fom le. Hana pernah lum pernah le. Yang demenak-demenaknya pun kamu fom. Ya jelas hana mufum. Maka ji yang lum bangai dan tunggang adalah orang Aceh yang manteng galak demenak. Digiring sana, digiring sini. Nah si ro tungku behe dikeun kelun. Padahal tungku-tungku lain Cina start. Hai gam. Tungku-tungku lain cika start. Nah yang keun kelun hana apa kon? Karena urangnya kamu fom pu maksud lun. Lun hana tungku-tungku mansabo Acehnya hana yang keun kelun. Hana yang kan behengan hana behe. Karena memang pu yang lun sampaikan adalah nyo mandum positif. Yang negatif jipat, yang salah jipat, cipu tepat. Hana. Nah, so tungkunyo ci start. Yang so tungkunyo tek mantang diup. Bah ji sadar supaya baik pemale-male alumni ji. Yang pertama ji alumni pat. Padum tuan dijabut. Pu yang kaje di. Lehnya yang paling lucu adalah kalau lung pegah menyemantang minta pengen petungku-tungku ro, baik komen maklum. Tu seluruh tu. Yang kai komen. Nyo kalau tu seluruh. Ya, nyo share mantau supaya ji mufum, supaya ji sadar diri. Hai gam. Kah menyangka petungku-tungku ro ba urang lain jut. Kah pengeng-pengeng urang lain ngan tungku-tungku kah jut. Ngan lun baik ka mayang-mayang. Lun kupikir kemaslahatan Aceh, kupikir kesejahteraan Aceh. Ikah kapikir mantang kan perut ro ke, mantang kan pengen gok mengka petungku-tungku ro ke. Boh nan tengku bangga lom, minta peng mantang kan petungku-tungku ro, ka pengen jamaah dan lain sebagainya ji. Ngufum agama hana, wadai dapat depat. Ka pegah hadis nyo, ka dengar nyo, Dr. Isan hadis mayu minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hai gam, nyandung SD ka hafai hadisnya. Nak depu. Kah baru sabo hadis salah pula makhrajal huruf, asbabul urut hang kadepu dan lain sebagainya ji. Nyok sengaja aku pegat supaya je ke pelajaran. Bek behe kat komentar urang yang lagi elong yang fikir ke Aceh. Kah baru kah tungku petungku ro. Faham? Kah kat jino kan level kah kat komentar lo. Jino kah kata yang ilai bak gure kah, kata yang bak gure ke. Hai gure, nyo si Dr. Isan kai pekahabar lagi nyo. Puna salah, nyan lagi yang kena mayang, baik ka komentar ju, muntah ka paling malim. Nyo kusut luar ke jadi ji. Kalau ku pegah, nyo mulai tinggal baik semua boleh, mfum. Merno le putoi. Male jamaah-jamaah rusak Aceh nyo, urang perusak Aceh ke nyo. Amban. Male Aceh lain, male dukun-dukun lain gerakah. Napa drum tungku, leh di PE fitilong, di putren lom. Pakon, karena pu yang lu sampaikan, nyan sebut ji hana yang salah. Kecuali urang yang mantang galak temena. Hai tamang laule ji. Ni pikir lero ne hana tungku-tungku dilikat long mandum. Gure-gure raya mandum. Untuk negara mentau ada lung Aceh. Mandum gure-gure raya, nyan mandum support dan dukung pu yang lung pegat dan urungan sudah menyatakan hana yang salah dari statement lung. Karena lu hana lung ketapu ku Aceh. Yang lung kenalah ku yang benar. Mufum kah? Hai tungku, nang fum. Tek nanji. Lun beol lung sebut nanji. Tapi lung buka bengeh kekah. Hana, cuma lu sayang kekah. Maka jika mernoi le, baik ka komentar lung. Nang fum. Bak pegah junun di letat kap pegak tek bengek menyamantap petungku-tungku ro dan minta pengen petungku-tungku ro nyambek ka komentar isan birun. Nang fo lon jino ko pikir Aceh kah mentang pikir perut ro ke ka komentar lo nyo khusus ke ji. Tapi sebut ji nyo menyaur lain komentar lo hana lu ladeni mandum nyo karena batungku rusak tungku lain mi hana lu komentar. Maka ji nyo bek rusak tungku dan dayah-dayah di Aceh gara-gara ji siro maka ji lu komentar menan. Terima kasih. Nge-share mandum.